Čekaj. Aj može. Mahni rukom da me snimaš. Znači, ja sam iz Repušnice. To je jedno selo, je. Hoću ići po ragiju kod jedne babe, stare babe, koja ima najbolju šljivu pečenu. Najjaču. Odvedi me tamo, brate, druže, šamu kralju. Evo ti 100 maraka. Evo. Uzmi. 100 maraka. Evo, šta, ono me briga. Ja znam da vi mene snimate. Što sve ja prošlo, nije niko prošlo. Ko je vama Zdravko Mamić? Zdravko Mamić. Ona, njegova mama i moja ujna, nerođene sestre. Šta mislite o drogama? O drogama? Ko si može priuštiti, nek se priušti. Šta mislite o ZERP-u? O ZERP-u? Ja ću vama kazati jednu riječ. Ja sam predobar čovjek, mislim ja znam da vi mene snimate. Ali ja sam predobar čovjek da bi ja išta govorio. Ja ću vama kazati jednu riječ. To meni nije nijak u ovom. Dobro, ajde, nosi me snimati.